इंडिया की पीएम नेहरू मचानुपी इंदिरा गांधी अवागी पीएम ओनूना बुधचंद्र महाराज थेमलगा कबो तंपाक पिथोखिबने आर.के. मेगन इंडिया की अहानब प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू मचानुपी इंदिरा गांधी अमसुंग अवागी पीएम ओनूना मणिपुर की निंगथौ बुधचंद्र महाराज के मनाक्ता लाक्लगा कबो तंपाक असि लमलेनने कानदब उमंगनी हाइदुना थेमलगा मणिपुर की कबो तंपाक पिथोखिबनी हाइना आर.के. मेगन फोंदोखरे कांसीपुर लैब महाराज गंभीर सिंह लैखिदबगे चामग मरफुगा निपान सुब थौरमगा मरी लैनना लैकटप लाखिबा मेगन पाउमी सिंह हाई ब्रिटिश का अवा लैबाक इनब एग्रीमेंट अदुगी मतुंगिन्ना मणिपुर की ओइरंब कबो वैली मणिपुर की निंगथौगी वातादना अवागी निंगथौदा सांदोखिबने मपान की लैबाक सिंह मणिपुर की निंगतंबदा खुद थिंगजिलकबने सही तरेट खुंताकप मतमदा कसार लोमद चेलगा लैखिबा निंगथौ गंभीर सिंह नरसिंह अमदे अतैना लांथेंहौब मखोइगे महैना मणिपुर निंगतंब फंगलखे अवा तांथोखरब मतुंगदा ब्रिटिश का अवागा इनखिबा चे अदुदा मणिपुर दी याहोनखिदे अदुबु मणिपुर की निंगतंबदे अवा लैंगाकना रिकॉग्नाइज तौवी हाइना मर्जर इनखे मतमदुदगी कबो तंपाक असे 1953 अवा थेमजिननबा होनबदा ब्रिटिशना सांदोखिबा अदु कुमजा 1953 ब्रिटिश चटख्रब मतुंगदा 1954 फाउबगे मतम अदुदा कबो तंपाक सांदोकपगे सनागी सेल सिक्का समगा ब्रिटिशना मणिपुर पीरमे कुमजा 1954 इंडियाना मणिपुर अमुक लौसिनगिरब मतुंग इंडिया लैंगाकना कुमजा 1953 फाउबा सनागी सेल सिक्का समगा पीरमे महाकना हाई मतमदुदा इंडिया की अहानब पीएम जवाहरलाल नेहरू अमदे अवागी पीएम ओनूना नेहरू की मचानुपी इंदिरा गांधी का लोइनना लाक्लगा मणिपुर की निंगथौ बुधचंद्र थेमलगा कबो तंपाक असे इंडिया का अवागा अफब मरी पुरकनबा मखोइदा पिथोखरसे मसी कानदब लमलेने उमंग गाक्तने मसीदगी थोइदोकना कानब फंगनिंगाई लैते हाइरगा कबो तंपाक पिथोखिबदुगी एग्रीमेंट अदु इंडिया की पार्लियामेंट वेरीफाई तौखिदब्रा हाइबसे ngasi phawba madugi che chang amata uba phangdei masina liklam chat thokiba thokdok wathok sing ngasi gi mirol na ningsing pham thok e maram aduna ngasi aikhoi gi ireibak iramdha masibo nga khiba thona faraba laibak ningba sing adugi maphamda ngasi aina laktun leimana ama katpaga loinana wakhal khanthabagi matam phanglibase nungaiba po i hainasu mahakna makha tana phongdokhe ras gaz merhat pada senaba md जिया उल हक नोंगमई का कोना फारे रास गज मेर हाट पद हक थेंगना चेनब एमदे जिया उल हक एलाइस रोहित सही कुंट्रा गनी थोय ngarang numidang athengबदा मोरे वार्ड नंबर 3 फाइसम बेंग दा मी लेनदबा साबा लोइसिंद्रिबा बिल्डिंग अमगी मथक्ता लोतुना लैरंबदगी मोरे पुलिसना फागत पंगमख्रै हाइरिबा थोकदोगदु ngarang numidang पुंग 9 लोम तारकबा मतमदा अककनबा पावमा फंगबदगी टेक्नोपल के एसपी की मिजेंग मखादा मोरे एडिशनल एसपी ऑप्स अमदे एडिशनल एसपी लॉ एंड ऑर्डर याउना मोरे पुलिस स्टेशन के एसआई के तुंगनुंगना लुचिंगबा अपुनबा कंबाइन टीम अमना फागत पंगमखिबनी हाइरे फारबा मिहाटपा एमदे जियाउल हक एलाइस रोहित तगे नोंगमई मचा अमा मैगजीन अमा नोंगमई मरु मरी अमदे कैमोफ्लेग मसुगी तुपी याउना मोबाइल फोन अनीगा कोनना फागत पंगमखे तुंगदा फारबा एमदे जियाउल हक एलाइस रोहित की मथक्ता मखा ताबा इन्वेस्टिगेशन लौखनबगीदमक ngarang ahing nongyaida इम्फाल दा पुरखरे हाइरे अमरा बेंगालीबु जिरीबाम की एमएलए आसाब उद्दीन ना कंडेम तौख्रे बेंगल दा बेस्ड तौबा पॉलिटिकल पार्टी अमरा बेंगालीना मणिपुर दा चनरिबा आईएलपी सिस्टम की मायोक्ता सुप्रीम कोर्ट केस फाइल तौरकलिबसे कंडेम तौवी हाइना जिरीबाम केंद्र की एमएलए एमडे आसाब उद्दीन ना ngasi जिरीबाम गे सोनागपुर दा लैबा मसागी मयुमदा पांगथोकपा पावगी मिफम अमदा फोंदोखरे महाकना हाई जाति कयाना पुन्ना खुंदादुना लैरिबा मणिपुर दा आईएलपी सिस्टम चटनबा हाइबसे यामनमक मरु ओय लमदम असिगी येलहौमे कनबदा आईएलपी ना मतेंग पांगने लोइनना अमरा बेंगालीना सुप्रीम कोर्ट थांगलकलिबा पीआईएल केस असे अथुबा मतमदा विड्रॉ तौगदबनी हाइनसु फोंदोखे मणिपुर दा आईएलपी चटनबा यारोय हाइदुना मफम मरांग खंगदना खरना सुप्रीम कोर्ट केस तौरगा हेक्ता ngamgadaba natte चीफ मिनिस्टर मणिपुर दा आईएलपी चटनबा यारोय हाइदुना कदाइदगी नो खंगदबा मफम मरांग खंगदबा खरना
Supreme Court PIL Tharaga Hekta Makoina Ngamgadaba Natti Haina Chief Minister N Birena Phongdokhrei State Laingaki Art and Culture Department Sinduna Kansipurda Laiba Maharaj Gambir Singh Samadhi Complex State ki thakta pangthokpa Maharaj Gambir Singh Laikhidabagi chamaga marfuga nipan suba palan thoramda Chief Guest oina saruk yaraduna CM Birena Paumi Singh hai ILP ki matang ama lakliba sida compromise tauba yaba yadaba Taba yaba yadaba matang khara lai mafam marang khangdaba kharana Supreme Court da se tharaga makhoina ngamgadaba sunatte ILP asi Manipur da lising amaga chamapan yangkhai phawbada lairambadagi Commissioner amana amuk ILP asi laukthokibane masida kanagumba kharana lana lamjingnaba honarakliba se makhoigi ningba sungthung thunghalloi Delhi dagi ukil expert sing yaholaga thengnagani haikhe Mikhalgi matangda paumi singna hangba wahangi paukhum piraduna CM na makata na hai Aikhoina Mikhalgi damakta langba chaksa haijanaba khana chainabagi mathau tade Democracy da violence ki mafam laite Hiramasiga mari lainana BJP gi yauna Party khudingmakta Mikhalga mari lainana khana chainaba thokhandanaba appeal tawkhrei loinana Vote haibasidi mapanda thadagadawba natte manungda thadagadabane Aduna aigi apamba mida vote pizasano Madugi mahutta langdana khatna chainaba tawbanadi kanaroi haina khalli haikhe Manipur na warakliba si kuirakle Manipur tangdu laitadana lairakliba se chahi 30 nifu helaklei Adubu Manipur ge miyamgi mapandagi chahi manga ase ban blockade laitaba ing chikpa lamdam oirakpa Kanglup Masel Wathok lanthokpa yaudana khatna chainaba yaudana lairakle Hairiba singa se makha chathanba mathau tai Politics na khaidokhan se Punsin bagi machak ama uhensi haikhe Maharaj Gambir Singh Awa Singh na Manipur tumhallage lakpada maraiba kanana bagi damak thawai thakiba dugumba mathau na lairaba luchingbane Loinana Manipur Awa Singh na loksinba yaroi Manipur ningkha tamdaba yaroi haiduna langi lalong kaya puthokiba Hira Chandra Maharaj aikhoina kaufam thokte matamdugi lucingba singna nongmai yauduna thang khaktana leibak ngaklambane Sahi lising ani hena makhoina leibak ngaklamba du thijinbaga loinana makhoina chalamba liklam thaksi khase thogalon masa mau phaba sarit sarat leibak nungsibagi wakhalon kaya adu ngasigi mirolda chelhanninge Gujarat pokpa Amit Shah na Andaman Nicobar da chalaga Manipur ge maraibak ningba Maharaj Kulachandra ge mingda sing onthokpa ngamlaga aikhoigi lamdam asida leiriba lusingba singnade Lamdam asige ipa ipuna chalamba liglam tawroi daruibano haibasini haina mahakna makhatana phongdokhe Congress ki MLA Chaltoliana BJP da yaurakpada Chief Minister N Birena lusingduna harauta yamna okhrei Congress ki ticket tipaimuk kendra dage mamangi taraga mathoi suba Manipur Assembly da MLA oina karakhraba Dr. Chaltolian Amo Congress thadoktu ngase BJP da yaurakhrei BJP Minority Morcha gi President Firoz Khan Congress da yaukhrei Thoubal District ki BJP Minority Morcha gi President oina thopuduna lakhiba Wangkhem Kendra ge hayeng lobukta leiba miyoi ase BJP dagi toklaga ngase Indian National Congress da yaukhrei Aroibada tabiriba pumnamakpu thagachari